Насаат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ثم من بعد Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туған. Аллах Таала Араф сүресінің 31-ші аятында мындай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я бани Адам, хузу зинатакум инда кулли масжидин. О адам балдары, әрбір сажда қылам деп барған кезде, әрбір мешітке барған кезде, хузу зинатакум тазалаңғыла, қоздоңғыла, чырайлуу болуп кийингиле, зыйнаттуу болгула. Инда кулли масжидин, ар сажда кылам деп ар мечитке барган кезде жакшынакай татынакай кийингиле, кооздоңгула. Кулу вашрабу, жегиле, ичкиле. Вала тусрифу, исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин, исраф кылгандарды Аллах сүйбөйт. Аллах кереметті Құранда Маида сүресінің 6-шы аятында мындай дейді: Я юхаллазин аману, о Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер, иза кумтум ила салати, қачан намазға тұрсаңар, намаз оқуын қаласаңар, фағсилу вужухакум, жүзіңерді жуғыла, ва айдиякум илал марафиқи, қолыңарды чықанаққа чейін, вамсаху бируусикум, башыңарға мас тартқыла, ва аржулакум илал каабайн, бұтыңарды қызыл ашыққа чейін жуғыла. Бұл дараттың фарзы, Алланың бұйрығы. Жуынып кел демекші, тазалан демекші. Урматты мұсылман бір туғаным, Аллах Таала кереметті Құранда Бақара сүресінің 222-ші аятында: Инналлаха юхиббут таввабин ва юхиббул мутатахирин. Әлбетте Аллах сүйет тобы қылғандарды жана тазаланып жүргендерді. Тазалық менен таза жүргендерді Аллах сүйет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді: Хаққун аля кулли муслимин ан яғтасила фи кулли сабат айям яуман яғтасил фи раса ва жаза. Әрбір мұсылмандың мойнынан милдет 7 күнде бір жолы жоқ дегенде толық ғусыл қылып, денесін, чачын, башын, денелерін тазалап жуып тұрсын дейді. Динimiz тазалыққа шақырады. Судың Аллах Таала түшіруден мақсат бір тазалық екен. Хазіреті Усмандан Аллах Таала разы болсын, bir жерде суыма даратқа су алып келгіле деді да, Хазіреті Усман дарат алды, оозун чайқады, мұрдын тазалады. Андан кейін жүзін жуды. Жана фарздарды атқарғаннан кейін күлді. Хазіреті Усман күлгенде сахабалардан сұрады: Емнеге күлдің деп сұрабайсыңар бу? Менің күлгенімнің себебін сұрағыла деді. Амирил муминин, о имандылардың жетекшісі Хазіреті Усман, емнеге күлесіз деділі. Мен бір күн пайғамбар алейхиссаламды көрдім, пайғамбар даратқа су бергіле деді. Суда дарат алғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам дарат алып бүтіп күлді. Мен пайғамбарды күлгенін қарап тұрсам, пайғамбар айтты: күлгенімді сұрабайсың бу деді. Мен пайғамбардан: Я Расул, емнеге күлдіңіз деп сұрадым. Пайғамбар айтты: Қачан бір бенде даратқа келсе, фағасала важаху, бетін жуса, бетінден түшкен ең ақырқы тамчы менен, жүзінде көзі менен көрген, құлағы менен ұққан бардық күнөлер, тілімен сөйлеген күнөлер тазаланып кетеді деді. Файза ғасала зираихи, ошондайлы қолын чықанаққа чейін жуса, қолы менен жасаған күнөлер ақырқы тамчы менен тазаланады. Бірақ банданын ақы емес. Біреу бенден ақын алған болсаң, аны қайтармайынша, ғибат қылған болсаң, кешірім сұрамайынша емес. Сені менен Құдайдың алған кішкентай күнөлерді. Уайын масахар раса казалик, башыңызға мас тартқан кезде ошондай күнөдүн. Уайза тахара қадамей кана казалик, бұтыны жуған кезде де бұты менен басқан кейбір күнөлерді Аллах Таала тазалайды деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қияматта менің үмметімді Аллах Таала шақырады, менің үмметтерім қашқатай болып кетеді деді. Чекелері жана бұттары қашқа болып келеді. Кімде-кім ошо қашқалығын дағы ұзынырақ қылам десе әрекет қылсын деділі. Я Расулы, үмметіңді қияматта қандай танысың деділі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям топ болған, қап-қара болған жылқылардың арасында 5 қашқа болған қашқатай
өзүнүн атын ээси тааныбайбы dedi. Таанıyт. Менин үммөтүм да кыяматта даараттын себебинен жалтырап келет. Колдору, буттары, жүздөрү башка үммөттөрдөн көрө нур менен келет. Мен үммөтүмдү тааныймын dedi. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул динибиз чакырган тазалык, инсандын денесинин тазалыгы боло турган болсо, ал эми биздин айлана чөйрөнүн тазалыгы жөнүндө жаратканга жалбырып истигфар айтып тооба кылганыңардан кийин экинчи хутбада. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve ashhadu en la ilahe illallah veliyyus salihin. Allah'ın jaratkan Allah Taala maqtoolor, peygamberga dua salamlardan keyin suyuktуу peygamberimiz özünün hadisinde mınday deydi: "El-imanu bid'un ve seb'una aw bid'un ve sittuna şu'batun." İmandın 70-60'tan köp şakçası var deydi. İmandı bir darak elestetin. 60'tan 70'ten köp şakçası var eken fa afdaluha, anın en negizgi tamırı, butağı la ilahe illallah ve adnaha immatatul azanit tariq, en tömönü joldan adamlarga ıza bere turgan nerseni alıp koyu. Joldan çettetip koyu. Vel haya şu'batu minel iman, jana uyattуулuk imandın bir bölügü deydi. Urmatlı musulman bir tuğan, imandın en ulusu la ilahe illallah, Kudayma şükür barımız aytabız. Ve adnaha en tömönü, andan arı yok degen söz. En tömönü joldan adamlarga ıza bere turgan bir taştandını, başka nerseni joldan chetke alıp koyu deydi. Oşoların arasında en ulusu, en küçüsü, en negizgisi uyattуулuk. Oşondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer uyalbasan kalaganыңды kıla ver deydi. Uyalbasan taştandığыңды maşinenen ırgıta ver, tamekingdi tartıp nasbayыңды tüküre ver. Uyalbasan joldu bulgap, pampersin baş var, Oş Bişkek jolunda, Köl jolunda ırgıta vergin. Uyatың bolsa, jıynap turup bir kerектүү жерге alып barıp taştagın. Dindegi en tömön imandın darajası joldan adamdарды жийиркенте турган, adamlarga ıza bere turgan, al taştandıbı, al mıkpı, şişebi, plastik emneni alıp koyu, urmatlı musulman bir toğa. Kelgile. Jönökö ele kel jumаны okup kıyrattım dep alıp çıkıp alıp erteң ol жерди bulgabaylı. İmandın en tömönü deydi. Adnaha, menin sözüm emas, Peygamber aleyhisselam. İmatatul azarit tarak, adamlarga ıza bere turgan nerseni joldan alıp koyu deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bul hadisine mına jas kelgende es algany çıkkandar kulak salsın. İttaqul la'anayni. Nalatqa kalgan eki nalatqa kolu, Allah'ın nalatına kalgan eki yerden saktangın. Eki nalatıdan bolup kalbagın. Eki nalatqa kalgan, kargışqa kalgandan bolbo deydi. Qalu ve men la'anani ya Rasulullah. O Allah'ın elçisi, eki kargışqa kalgan, Kudayın rahmatından alыс bolgan kim dedi? Qala allazi yatakhalla fi tariqin nas. Adamdardın joluna mina koygondor deydi. Adamdardın jolun bulgagandar, dara sındırgandar. Aw fi zillihim, je adamlar barıp es ala turgan жерди bulgagandar deydi. Özüň jiyirkene turgan nerseni biröөлөргө taştap ketesinби? Urmatlı musulman bizde eki jerde Allah'ın, perişlerin, insanların nalatıga kalat ekensin. Adamdardın es ala turgan jerini köçölөрдү bulgay turgan bolsoň. Dinimiz tazalık. Mana jas geldi, cemaatga kelebiz. Peygamber laula ana şuq ala ummati la amartum anda kulli salat bil wudu ve siwak ve ma kulli wudu'un bis siwak. Eger ümmetime kıyın bolbogonda, ümmetimde her namazga kelgeniňerde tişiňerdi tazalagylary buyuratlam deydi. Hurmatly musulman bir toğan. Tiştin tazalığı, birö menen süйлөшөsүn, başka kılasın. Biraz özüň köңүl burçu. Kede aytam da, söz eesini tabat. Sigaret çekken, nas çekkenlerin ayalına rahmat. Şonu yer kılıp jüret da. Uyalsaң taşta. Namısısaң çekpe. Tameki tartpa, nasbay oğuzuna salba. Sen ayalına rahmat. Oğuzuna salıp alıp sasıp. Men jeke misal nas satkan bazardan öte albaymın. Başın aylana sasık. Onu yer kılıp kantip bir töşöktö jatat bilbeyim. Hurmatlı musulman bir toğan. Emaratta bir ustaz aytat, imam adaşıp ketse, arttagılar subhanallah dese adaşkanı sezip, Allahu akbar dep tura kalış gerek. Kede rükû kılbay koymasın, kaytasın. Je ekinci rekatga turbay oturup koymasın, Allahu akbar desip turasın. İmam aytat, sajdaga barsam deydi, subhanallah dedi deydi. Üçüncü sajda kılıp koydum okşayt dep, Allahu akbar dep kaytsam deydi. Kayra subhanallah deydi. Kayra sajdaga barap kaldım deydi. Kayra subhanallah deydi.
чочуп кетип анан не кыларымды салам бердим. Эмне болду десем дейт, 3-чү сафтагы бирөө айтат дейт. Мана менин жанымдагы 3 килограмм чеснок жеп келген окшойт деп айтат дейт. Аны сасыга чыдабай субханалла деп атыптыр. Субханалла деген кудретиңе айланайын деген сөз да. Тазалык менен сени эскереме, кудретиңе айланайын Аллахым, шундай адамды ham жаратасың деген сөз да. Шуну жаратпай эле койбойсуңбу дегендей сөз да. Субханалла. Таспай айтам Аллахым, шуну ham банда кылсың да дегенде. Урматтуу мусулмандар, жамаатка мына жаз келди, келип атабыз. Носкилерди тазалаш керек. Сенин бутуң турган жер бирөө сажда кылат. Бул тазалык бул. Жакшы жуунуш керек. Көзүңдү ачыштыра турган кебирлерден эмес да. Кучакташып көрүшөйүн дейт, коруп кетесиң. Анан айтат, дамла текебир бизди кучакташпайт дейт. Сен көздү ачыштырып берип атасың. Пайгамбардын bir hadisi, şunu men sözümde ayaktayım, urmatlı musulman bir men akala thuman aw basalan falyatazil masjidana. Kim çisnok jegen bolsa, piyaz jegen bolsa, meçitibizge kelbesin deyt Paygambar aytat. Çisnok menen piyaz en jakşı bakteriyalardı, mikroptordu öldürө turgan paydalуу bul eme. Bирок ошону жеген болсоң дейт, жамаатка келбе дейт. Неге үчүн? Ошонун жыты менен башкалар кыза бербе деген сөз. Сен анан бутуңдун терлеген наски менен келип алсаң, насбай менен сигарет менен келип алсаң жакшыбы? Бунун эч бир пайдасы жок. Ошондон келиңиздер, мечиттин тазалыгына ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Өзүңдүн тазалыгына. Өзүң жакпай каласың кээде. Андай боло турган болсо, келип мечитте булгабашыбыз керек. Кудайыма шүгүр, мындай жерибизди караң, бейишин төрүдөй болгон, мына жаз келди. Danışmandan dayım kayıtılap durum. Asman emnege mындай таза dese, adamның butu жетелектеп turdu. Adam барган жерин булгап атат dey. Барып, dese biz эс алганы бардык дейт. Ишем базар күнү манакы машиналар таза чыгат. Баргандан кийин отур, эс албай эмес, эс ал. Бирок өзүңдөн кийин жыйнап кеткин. Ар нерсени таштабагын. Бул мекен бардыгыбызга мойнубузда аманат. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.